it is 8 something. So the reason why I'm vlogging today is because we're going to go Sungai Lopo with Marisa, Su, Syahid, Hafiz and also Alan. So kita orang akan pergi sana, mandi, makan-makan, bakar and kind of stuff. But we just so tired sebab kita orang baru je lepas habis kenduri Nuri malam tadi. And lepas dia habis kenduri, kita orang terus pergi pusing dekat area KL. And KL is so jam, especially during on weekends and public holiday. So kita orang start macam like few hours dekat KL. Kita orang tak boleh pergi mana-mana pun. And ni bangun pagi-pagi kena siap. So I think like I see you guys there. Marisa dengan Syahid rasanya dah sampai. And kita tunggu yang lain sampai. Actually kita janji before pukul 8 semua dah sampai. Tapi sebab masing-masing barai. And semalam Marisa dengan Syahid tak join. So see you guys in the car. Bye bye. Guys, I dah kat bawah dengan si Su baru sampai. Pada semalam baru jumpa Su. Kita tengah tunggu Marisa, Syahid, Hafiz and also Alan juga. Tadi cakap Marisa dah sampai kan, tapi dia pergi mana entah tak tahu. Sudahnya Su yang sampai dulu. Sekarang dah pukul 9. Tak apa, we take it chill and slow. No rushing today sebab semalam dah terlalu rushing. Lagipun kita dah book tempat. So macam tak apa, we take it slow today. Oh kosong dah, tinggal kat sini je tinggal. Ha? Dia pergi keluar dengan Syahid jap. Tak tahu pergi mana. On the way kot. Tu ke? Kita punya leader of sungai. Dah sampai dah. Pantas. Marisa lagi penuh bai. Penuh? Ingat tutup tak boleh. Okay guys, so sekarang ni kita orang nak heading to Sungai Lopo. Yeah, kita bersama dengan Hafiz dan juga Alan. Woohoo! Selamat pagi. Kita ada Marisa dan Syahid di belakang. Okay, korang. Masih steady ya driver-driver di hadapan. Walaupun kita orang balik lambat. Tadi sebenarnya betul. Kita orang dari Kenduri Nuri shoot to KL. I know, jam gila kan? Jam gila nak mampus. Padahal kalau berapa minit je, 800 meter 20 minit weh. Ya. Traffic light dia. Anggaran pukul berapa kita sampai sungai? Pukul 10 Alright, 10 suku. So see you guys in sungai. Bye bye. Cip. Alhamdulillah. Full house ya. Ramai gila. So guys, kita orang dah sampai. Diorang tengah bincang dah set up macam mana. Ni spot kita orang. Oh, diorang angkat balik. Adalah tu. Tak apa, biarkan diorang. Kat situ ramai orang. Penuh. Kita orang datang pukul 10 dah ramai sangat. So, ni comel je kita pergi tempat. Nasib baik kita orang dah booking seminggu awal. Kita orang tak kat bawah pokok. So at least taklah panas. Okay? Saw your silhouette in the backlight. Swear we could have met in a past life. Treating every night like the last time. So I end all my days with you. Yeah, we should share a backseat in a taxi to get home. No need for either of us at this point to sleep alone. 'Cause I don't mind. Sekarang kita tengah set up, tengah masih prepare. Tak start masak pun lagi. So kau first time datang sini macam mana? Oh cantik. Tempat yang cantik. Bau-bau cantik. Kita orang ni kat sini buat function je sebab rasanya semua dah ada part masing-masing. Kita orang kalau nak tisu kita pergi. Nak ni kita pergi. Runner. Orang kuat lah. Apa nak takut? Shi. Allah comel. Bye. Tak, ni bukan kau punya
Sean suruh depan. Okay, done. Sempat pula Adika. Situ pun ada ikan besar juga. Ya ke? Okey. She's a lightning mood. I'm not careful, oh boy, wind up, chasing out the summers from the city to Toluca. Don't you steal the thunder. Don't you steal the thunder. Wake up at the right time, looking at my light. I don't say it was fine. On and on, we gotta keep it up. We gotta keep it up. Baby, take your time. You got your whole life. Put faith in the sky. On and we gotta keep it up. We gotta keep it up. Butterflies, I'm turning cold. Got me spinning around like vertigo. How could I feel so certain, yeah, so ambivalent when it's time we shoot? It's so innocent. Blue sky on the back of a bed. Okay, perasaan? Orang yang jaga Aram dah tak senyum dah. So, okay, so? Esa? Mantap. Kita goreng nugget, guys. Sorry. Kita siapkan makan, baru kita boleh mandi. Selagi tak siap. Jangan bodoh, nak jatuh bodoh. Jangan mati. Nak buat apa tu? Nak bunuh tu ke? Dah tukar department weh. Dah termenung lama kan tadi. Member dah terjun dulu dah. Kat sini. Ya, tukar shift. Finally, lepas beberapa jam settle. Tinggal tu je. Tinggal ni je. Yum. Ku sampaikan cinta monyaku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Depan Hana. Tapi tu sempat diorang terjun. Tu bawah orang tu dalam. Pindah berhalau rumah berharap bisa berujung, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhalau rumah berharap bisa berujung.
guys, rasanya kita tak boleh nak sambung kita punya vlog sebab hujan lebat gila. Tapi nasib baik kita orang dah habis kemas-kemas and terus balik. Kita orang tadi berlari weh. Ya, weh, Selamat weh. Alhamdulillah dah selamat. Korang tengok dekat belakang ni dah tahu betapa gelapnya. Kan? Hujan dia lebat. Kita posin depan, Tu Marisa berkabus ya. Wah, Marisa yang kereta berlampu. Yes. Korang nampak Kita tak dapat nak ending kita punya vlog sungai sebab nampak macam a bit huru hara. But I see you guys in the next